May babengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ang ining Webes, December 14, 2023. Traffic at Emergency Response Plan para king Giant Lantern Festival 2023 makasadya na. Kaya nakan, kasaupla king pamangawaking iganteng parol na ning Barangay San Nicolas. Pampanga Giant Lanterns Motorcade at Fans Day, marapatya king December 16. Tips ba nga iwasang kapanakawan king kilog ning bale, pepalwana ning PNP. At pidayet fashion simbolunen ning pamiyabe at pamisasan metong daring Kapampangan. Nung burimeng sumambot ang kekang parol at masanting luntok, kailangang pigastusan me ini. Ini po ing kapaniwala na ning Barangay Dolores king karelang pamakyabe king Giant Lantern Festival. Amuyutan na maning lantern maker ning barangay ding aliwana pang kabaryo a panigaralan ing pamangawang parol. Silipan tamo ing karelang pamagsadya king report ng Liana Canilaw. Puluya pa kanong banuan yung megong pisayang mga wang parol Marcelino Ambrosio, ang lantern maker na ning Barangay Dolores. At ngayon 45 anyos ni pamurin mawalain kayong excitement katuklo ning Vermonth. Uling apin nining panahon na karelang pagumpisan ing pamangawang iganting parol. King karelang pamakyabe king Giant Lantern Festival, mas igit ang dapakan ning karelang performance king Milabasan. Badwa-banwa, mas natin kita bibiyeta mo kasi kita milabas. Kaya po na banwa-banwa, laging masaya, lagi ang masaya lagi ang sasaya in GLF dahil kay kay lantern maker na pasantingan dia po in karelang gawa dahil makikipag-compete na mas masadi para din turisto dumayo lang kaya katao mo para ma-develop ang kaya katao sa Bernardong. At in pagmaragulda po, king mumunang pamikatagon king history ning ligligang parol, babaya in karelang head electrician. Apin iya, Maricel Maglalang. Anak nening metong karang tatanglan lantern makers king syudad ay may ango biyang Jesus Maglalang. In kagagyo ng lalaki, agyo na rin kayong babae. Kaya na kay babae ko,
patigaring tapang. Samantala, bang mas lakwas siya kanong santing imparol ni Dolores, may alat lang maragula pondo bukod paging subsidy abinyan ng City Government at GLF Executive Committee. Actually, yung barangay may galat siyang 200,000 para king kirtamong giant lantern. Kay bat, itang binyena pa ning itang committee king giant lantern, managul lang bagi, at least yung kirtamong giant lantern maker, alin na lamang kasakit. Kay bat, nung magkulang naman, itang kakaluguran tamo taga Barangay Dolores, may niya tamo ring suporta karela para yung kirtamong parol, luto yung masanting. Anyawara na namang Ambrosio ang balaw sa suportara ring karelang kabaryo. Amuyuta no rin din ni apanigaralan ang karelang tradisyon. Kaya po Barangay Dolores, sa pagtiwala po kaya kami, sana po patuloy ka pong sumuporta kaya kami at saka sana po ayang garis na kayo rin po na mabiyasa. Kasi po, kaya no po rin, mababawas no po rin kaya gagawa ngayon eh. Yan na po kalupa dati na agad-agad at ngayon po. Alos bayo no po rin din kay abi ako, adwa na lang po rin kay, adwa na lang po dito kay original. May mag-obra no po asking wall eh. Samantala, marapat siya ang Giant Lantern Festival mag-umisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya king Robinson Starmers Pampanga king December 16 in mismong kompetisyon at ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kang talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Bis naman pansamantalang likwa na ing pamangawang iganting parol, belika na pamuri ning lantern maker ay Rolando Ambrosio ay ni uling makatatak na kanuing may sabing tradisyon king kayang puso. Kilalanan tayo pa'y Ambrosio at kayang lugod king lantern making industry king balita ng Liana Canilaw. Liban ng Rolando Ambrosio in lantern making industry banwang 1996. Kaya rin ng Apulong Banwaoan yung 2006, likwa na inibang manintun aliwang obra. Dapat inyang 2018, naapi batat pasibayan ng belikan, ing pamangawang parol. Waling kasi yung puso na yung parol ay may alak ko king kaya. Waling pa may start ko, may gunting na ako naman. Lalo na rin anak ko, burida naman. Yeah. Pituloy ko pa si Bay. Kaya siguro, ito sigurong maski tutunan, maski kami nakitan, ito saya siguro. Ito saya ng pamakyabe mo. Tradisyon. Pauli ning kayang lugod king pamangawang iganting parol, daratang pa kano ing pamikatago na gagastos siya, iba't king sarili ng bulsa. Ako naman na buwan, may nyalin akong kuryente, sarili ko ng pera. Tsaka, siguro, ama namin jangemiya to inda ay matoy esos maglalang. Ama namin siguro kayo ito itang maski manabono ya itang abono tradisyon na talaga kami ito. At bami balaw sing tradisyon, agyang ding anak na panigaralan na ini at lakwas pang de-develop. Oli mag-aaral pa, anak na pa. Oh, pero mahilig nila. Ilanang anak rin kayo na kanyan eh. Buri ko mabiyasa la. Pero mas magaling lang yung anak yan eh. Magagamit ng computer, gagamit na lang kayo. Kaya yung parler, sa computer na yan. Samantala, kikilalanan na namang Ambrosio ang maraguladake ring manungkulan king ikatagumpe ng karelang iganting parol. Mas number 1 la po kasi karela po manibatan ng sikan mi eh. Kumbagay kami, kaming gagawa, kami didiskarte. Pero po kitang financial, MLU. Kasakit kaya po. Talagang kailangan nila. Marapat siya ang Giant Lantern Festival mag-umisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya king Robinson Starmers Pampanga king December 16 ang mismong competition at ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Atin lang miayalwang sangkan ding lantern maker sa Makiabe king ligligang parol banwa. Igit pa king premyo nasarang mamiyasaya king karelang baryo. Ing mangawang parol ning Barangay Santo Niño, Bisaya kanong mamiyadengalan kareng kayang pengari anya liban na ing makanining tradisyon. Kilalanan tayo king report ay ni.
Bukod king pamangambulat pamanyulong king kulturang Kapampangan at Fernandino, balaw sim pamangawa ng paroling lantern maker ng Barangay Santo Niño ay Leslie Bondok, anting pamamiedangal, karing-karelang pengari. Itong kaya kaming pengari, ma'am, yung inspirasyon ni kay ngay, kaya niya pumatin ito, ma'am. Kanya, pagpatuloy mo yung kaya kaming pamamar, ma'am. Pauli na ng karelang pamagmasabal king pamangawang iganting parol, aliya mapapatad ing tradisyon. Katuklunan ng Bear Month, ininakano yung kapanakita ng Bondok kambering kayang kapamilya. At ing pamakyabe king Giant Lantern Festival, maragulyang bagay para karela. Ito po, ma'am, kay December 16, ang tabayan ng koreng Barangay Santo Niño, supportan ding barangay daw. At saka yung pamanyambot, ma'am, ako na po kayo, ma'am, dahil po pati miyabi ka kay Giant Lantern Festival, wala po sinambot lang, ma'am. Kasi po rin kayo, madalang lang pong bakyabi rin kaya. Samantala, full support naman kanuing bayang luklok ka barangay captain ni Santo Niño e Janino Padilla. Lakwas na't ikit na makanano na kasuportado ini ni nilabas sa administrasyon. Malapit mo naman kanuking puso na impamagparol, inya anggat agyura, milublang entry king ligligan. Sana ngayon hindi lang kaming pagkakataon na hindi na niyang award ketang na naman apili daring orado tam kayong mamagkay kayong Giant Lantern. Sabi ko, hanggat pwede, palagi tamo makyabe, banta itang tradisyon pin, mawala kayong Baryumi, ang po pa kayong syudad. Anyawaran na namang Padilla isuporta ring Memorial Santo Niño. Manyad kung suporta rin ka Baryumi, na kung na naman naging resulta ngayon, sana kung tutukin banwa, manyad kung suporta rin ka Baryumi na mas pasantingan niya yung parol mi, pesasa metong niya, banta itang karangalan na panikwanan keng metong nga maragul event keng city, ibigay keng Barangay Santo Niño, mas maragul na karangalan keng Baryumi ito. Sana pisasa metong tayo ito, itamong kabaryo keng Santo Niño. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival magumisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya king Robinson Summers Pampanga king December 16 mismong kompetisyon at ayal biyan niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Sigurado kanong Eya Mate, ang tradisyon na ning pamangawang iganting parol, uling aktibo lang makyabe kaya nireng kayanakan, kalupa na mo keng Barangay San Nicolas. Bukod king makapagobra na la, mababiyasa la pa kanong lalo, dikil keng masanting nga kulturang ini ning Labuat Kapampangan. Kilalanan tayong grupo, gulit ning iganting parol na ning San Nicolas, king balita ng Liana Canilaw. Makasalalay karang malikod ng imahinasyon ding lantern makers ang tagumpena ning karelang iganting parol. Kalupo na namo ning mangawa ng parol ng Barangay San Nicolas ay Edmar David. Fourth generation danering David lantern makers at bistamang 39 years old yapamo, 24 years na kay lantern making industry. Siyempre, kami panikwanin yung masanting, unique, kakaiba, everywhere, manalawaya piyalong, kule, music. Ito, gala-galang masanting idea gagawan mi. Kaya masaya pa siya magberna, kaya gagawang parol. Kailangan abe king BM, king pamawang parol, yung berman, sing darang Pasko, kailangan gagawa king parol. At uling anak ya pa mo may gumpisa ng interes na kimpa mga wang parol, kaya nakalan ka rin abe ng nyening magsadya para king Giant Lantern Festival 2023, alus kay nakanla naman. Ita, siyempre, ding anak magka-obrala. Halimbawa, ding anak Kenny, magka-obrala. At the same time, mabiyasa laking obra. Babalo din pa mga wang parol. Kambeing kayang buong team, mirana kain laking ideya bang apal tore ang masanting nga iganting parol ang magrepresenta king Barangay San Nicolas. Siyempre, kami magsikap kami na sana, sumambot kami. Siyempre, pagsikapan yung lunto masanting yung parol, yung Barangay San Nicolas. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya king Robinson Summers Pampanga king December 16 ang mismong kompetisyon at ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kayo mama ko, magbalik ka ing balena at balita.
Makatuto kayo pa rin king balen at balita. Simbolo na kanuning pamiyabe at pamisasan metong daring Kapampangan ing pidayed fashion ag pangking bayong Mocha awardee ay Philip Dizon Torres. Tara nang pakibalwan ing inspirasyon na king pamangwang mga santingay imalan. King report ay ni. Metong karami din ang galalantimong Most Outstanding Kapampangan 2023 ing fashion designer ay Philip Torres. May kilala yay Torres king kayang obrang pidayit o pidayit-dayit at tela makabong mga kulya at mga santingay malan. Anya naman mig alapidayit night ing awards night meeting milabasan na on sini Disyembre king Kingsboro International Convention Center king Ciudad San Fernando. Agpangkang Torres, inumpisa ning pidayit bang medina niyang identity ing Kapampangan fashion. Magsilbiya naman kanong antimong simbolo ning pamiyabe at pamisan metong darang Kapampangan ing pidayit.
Magyang legit in talagang may malamit ang in-acknowledge de. Ito maragul ko ng pasalamat na in-acknowledge na ni Kapampangan at masaya na ako man at ngeni no na yung pandakala proyekto na we will unite. I have a lot of plans. Dakal ko plano na sana ganaganang towns na ning Pampanga, biyabe ko at ang symbolisms, ng kanilang nunanoy ng trade i-collaborate kaya king gagawan ko. Bukod ken pidayet fashion, kilala yan naman ng Kapampangan pangaras ken pamandukit. At agpangkeng Outstanding Kapampangan Awardee for Culture ay Edwin Layug, kikimot na labang mitok ng ing tradisyong iti. Kaya mo mate, ing pamandukit. Kanya ngayon, manurugay karetang new generation. Detang mayong lulto, mandukit, susuportan milabangan ka, dakal na papinding keng industriya ng pamandukit. Samantala, ninuwari kaya katamoy nga pa meka memorize king kantang Odyo Kaluguranda Ka, ape sikatan ng Georgette Villarreal o mas kilalang i-ara muna. Mag-perform niya i-ara muna king mga lati at mga regular events, alimo keti labod Kapampangan nune patina king aliwang partina ning bangsa. Anya naman na niyang tinggap na yung balita na may payabe king 13 Most Outstanding Kapampangan Awardees nga ning banwa, sabi ng apin kano iti, ing highlight ning kayang career. Kung bala mo ining mengompleto king journey ko bilang meto nga Kapampangan. Although, andyan nga kami din na makanining galal, basta manalay tayo kaya ing dayang Kapampangan, mas kinuha rin kami, no ka rin man ang mundo. Parte ning yato, basta dadala mo yung Kapampangan mo. Ito, excited ko. Pilan lamuri Philip Torres, Edwin Layug ang pong-ara muna karen patunay amanyang pukaking gelingan na talento dere ang Kapampangan. At ang gaman kapilan, makasadyala ka ng ipagmaragul at ipatindayag in kaya katamong kultura. Kaya JM De Jesus, ako po in kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Makasadyayang marapat king Sabado, December 16, in Grand Motorcade at Fans Day na ning Pampanga Giant Lanterns o PGL. Agpangkang PGL Head Coach at Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, paralan niya ini banga pasalamat karing kaya katamong kabalen as sinuporta karela ang gana king ikware ing National Championship king 5th season na ning Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Magumpisaya king munisipyo na ning Lubao ing Motorcade at Taglusay king Guagua, Betis, Damsu, Bacolor, San Fernando, San Matias, Santo Tomas Minalin, Santo Domingo, Mexico, Cabelenan, Mexico at Mibalik San Fernando ang gana po king Brenzy Giao Convention Center. Karas naman king convention at pong libreng pamerienda, concert at raffle draw para kareng sablang tumagon. Para ka ng bisang manikwang free tickets, malyari ko pumunta king Brenzy Giao Grandstand magumpisa Biyernes, December 15 hanggang Sabado, December 16. Motorcade. Para pasalamat po sa mga Kapampangan sa suporta na binigay nila sa Giant Lanterns. Talaga masaya po kami. Anywhere in the province na nagpunta kami, talagang walang bukang bibig kung hindi congratulations sa mga Kapampangan. Kayo mama ko, magbalik yung balen at balita.
Makatuto kayo pamurin keng Balen at Balita. Kaya rin ang sinumpa ang timong Assistant Secretary na ng Department of Human Settlements and Urban Development ing Kabalen tamo pong Ross V. Henson, dinakay na king CLTV 36 News ing kayang maging katungkulan keng ahensya. Agpangkang ASEC Henson ing socialized housing program na ng gobyerno ing mito kakaya. At base kanu king pamitalamitam dang Secretary Jerry Acosar, tuloy-tuloy lareng in-city relocation agawan na ning karelang departamento. Paralan niya kanu ini bang maging mas accessible ring housing projects kareng lugal pipagobran at aliwapang serbisyo. Pwede yang mag-develop housing program in departamento utilizing only a limited space, pero we will use our vertical space. Bangkanita dakal tamo offer available bala kasi we have to consider also kotang dalami kay malawuting pamilyang susopan mo lalaw babagutan meget ang lugar na nukar niya manintunan bagutan meget ang lugar na nukar na rin kayang social circle. So deng Pilipino alwa mo rin Kapampangan na makaing malingak nga plaket ang iaprut me kayang lugar, and then dalami kasi ating housing project ka rin 1,000 na rin tok ng 30 hectares sa 50 hectares pero na nemang kalawot kaya nung nukar rin niya mag-aral, nung nukar na mamalengki, nung nukar na manintunan. So paligay ko atin yung maging direksyon na ng human settlements nga nito. Apat na po katao ring arakap da ring kapulisan kati Central Luzon at migit 1.4 million peso sa laganing shabu ing may kumpiska kareng mialiwang buy-bust operations inyang Miyerkules, December 13. Metong ababayang drug pusher ang makalistang high-value individual ing may aresto king Magalang, Pampanga. Ikwara kanini ngalos 110 grams ning pagsuspetsang shabu ang magkalagang 748,000 pesos. King Angeles City naman, metong pang high-value individual ing merakap. May akwa kanini ing shabu at titimbang 55 grams at magkalagang 374,000 pesos. Merakap la rin ding adwang sospek king Santa Maria, Bulacan, kasabi ning pangakumpiska na ning 45 grams at pagsuspetsang shabu at magkalaga naman pong 306,000 pesos. Agpangkang Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang Regional Director na ning Police Regional Office 3, papakid damo reni atin pamuring illegal drugs king komunidad at sisiguraduan dang patugot king pamamigil king pamangalat na reni at alanang mabiktima po. Pagganaka po kareng katamong Kabalen, migluwalyang tips ing Pampanga Police Provincial Office bang makaiwas kareng manako alulob kareng bale lakwas na isong mamako kayo ngening holiday season. Mumunang kailangan pong gawan isarado at ikandado laring pasbol ang pong awag. Siguraduang kanong alalang dalanan ding ninumang magbalak lungob o manako. Malyari ring ipinabilin kareng siping bale pagkatiwanan ing bale at pabalo nung kapilan kayo mibalik. Hanggat pwede, maglakwan mo namang sulu ang makasindiking kilwal at king madalumdum a partina ning bale. Mas masanting din nung atin kayong burglar alarm bang maalerto la ring siping bale nung atin linob. Makasaop mo naman nung atin kayong seseng ayop kalupaning aso ang magsilbing animal barrier. Iwasan naman ing pamaglageng malagamit kalupanan ning TV o gadgets siping dapuring awang. Ilele mo naman ing nanong importanteng gamit o pibadyan at suking kilwal ning bale ang malyari rang panakawan
kalupa na ning sablayan bike o sakyan. King pamag-post information king social media, dikil king kaya kayong lakad. Kay pumama ko, magbalik yaing balen at balita.
Nakatuto kayo pa rin keng Balen at Balita. Pakibalwan tamo po ay maging lagyan na ning panahon. Iba't kang Sir Manny Esguera, in Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, ano po bang magiging lagay ng panahon? Okay, medyo kaya po, medyo magiging masaya tayo at yung mga nagdiriwang na kanilang mga Christmas party ay makakaranas din po tayo ng magandang panahon. Although meron po tayong inaasahan ng mga pulo-pulong mga pagulan at pagkulog-pagkidlat at dahil ito po ay dulot ng amihan. Ang amihan po kasi o northeast monsoon ay nakaka-apekto ngayon sa buong Luzon. Kaya po ang Metro Manila at ibang bahagi pa ng Luzon ay kaaya-aya po ang panahon at yun nga lamang po ay posibleng makaranas ng mga pulo-pulong mahihina mga pagulan. Samantala po ang Visayas at Mindanao, easterly naman po nakaka-apekto at ng localized thunderstorm. Kaya po posible rin po silang makaranas sa mga pulo-pulong mga pagulan at pagkulog na may kasama pa pong pagkidlat. Yes po. Opo, Sir Manny, ito ho, no, inaabangan ng lahat, especially po ng mga Kapampangan dahil pagdating po nitong araw ng Sabado, yung pinakihintay na Giant Lantern Festival. Sa araw na yun ho ba, nakikita natin na magiging maganda rin ho yung ating panahon? Yes po, asahan pa rin po natin na yung pong pag-uulan ay pulo-pulo lamang at nahihina. Pero sana naman po ay wag matapat diyan sa ating magiging venue ng activity o lalo-lalo na po diyan sa may San Fernando kasi nga po ay alam ko naman magdiriwang diyan ng Parol Festival po ba 'yon? Giant Lantern Festival po. Giant Lantern, okay. So magiging kaaya-aya naman po at tuloy ang celebration po. So maghanda na lang, Sir Manny, ng Opo, panangga sa ulan kung sakali, wag naman sana. Hindi inaasahan ko minsan yung mga pulo-pulo mga mahihinang pagulan. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster po ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Good evening, sir. Muntatamo po, king aliwang balita, midaon ngayon Webes, December 14, ing kapihan at balitaan sa Pampanga, naning kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga. Maganap ini king Bangko Sentral ng Pilipinas, king Syudad San Fernando at Keti, apisabyan makasadyane kanuing traffic at emergency plan para king paratang at Giant Lantern Festival king Sabado, December 16. Ang pangkanang organizer na ning GLF 2023 at sulaking libong luklukan ning karelang isadya kabang malyari no mampong manalbe at lungob maski nino uling ala namang tiket a kailangan. Asanda kanong miras na keng 10,000 katao ring tumagon keng piaglon. Samantala, ang pangking pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ay Louie Clemente alang pa magbayo king traffic plan king syudad ing pagsadyenda ing traffic flow na ning mismong venue a Robinson Star Mills. Makabuklat yan naman kanuing East Gate Access Road bang adanan daring motorista. Sumaob naman kanuing kapulisan at magdagdag la kanong deployment king mismong aldo na ning Ligligang Parol. Ang pangking incident commander na ning City of San Fernando ay Raymond Del Rosario. At so naman kanuking maigit pulong emergency ang pong medical assistance booth ing italakada king mabilog a Robinson Star Mills. Traffic deployment ni it's basically the same kita nga last year neto. And as practice sali na kayo man po makanto mag-expect na very challenging po in the traffic tamo during that time. But then again, then itong members na po ng IMT, on our part, mag-deploy kayo pong 128 traffic personnel. Basta mo po may correct or ma-check yung masalese yung kondisyon na po ng traffic na rito. Discourage and etala pa rin po kapayagan detang backpacks neto. So nung atin man dapat detang clear, detang see-through, ne? And of course our PNP personnel will also be checking deta pong nung atin man bags na dadalan na po paretang gamit. Of course for security reason, ne? Bawal po syempre yung alcoholic beverages, deadly weapons, ne? And bago tayo rin alawa, bawal pa rin po except paretang accredited itang magpasulapon drone na po, data mo pong allowed or previously
identified kay na drones na magpasulapo kung i-allow tamo. Yung buong incident management team na ng City of San Fernando, nag-prepare tamo, ginawa tamo pong event action plan. Takanta po manage tayo, sigurado tamo na yung security, safety, traffic, ang pong health, daring manalbe, maging maayos, talang maging untoward incident. Eta danala po King Robinson Star Mills, Pampanga, reng giant lanterns, dareng balang barangay King Ciudad San Fernando, akayabe King Ligligang Parol. Apin po deni reng barangay Bulaon, Dolores, Calulot, San Nicolas, Del Pilar, San Jose, Santa Lucia, Santo Niño, San Juan at Telabastagan. Marapat niya po ang Giant Lantern Festival 2023 King Mesabing Mall, King December 16. Para po ka rin makapunto, ayal benya naman ini live at Kenny King CLTV 36, kareng social media platforms tamo at cable partners. Apin rin, ding mga regular balitang kinalap din kaya katamong news team. Para king aliwa pa pong updates, i-like and follow yun lang mo rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalena.